Milaka urtean zehar, jakintza, zapore, kultura, hazi, pertsona, animalia eta landareak elkarrekin bizi izan dira munduan naturarekin harremanetan. Eta elkarrizketa horren ondorioa da elikadura. Bai nekazaritzan, bai abelazkuntzan, zein arrantzan edota kontserba tekniketan, mendez mende izan diren aurrerapenei esker, gaur egun munduko ia edozein tokitan mota guztietako elikagaiak hazten dira. Gaur egun mundu osoko jendearentzako adina elikagai ekoizten dugu. Hala eta guztiz ere, 1.000 milioi pertsona goseak dago. De los alimentos que se compran se sabe bien poco. Tú cuando vas a comprar en una tienda prácticamente no sabes absolutamente nada de lo que estás comprando, ¿no? Detrás de un precio barato normalmente pues suele haber explotación humana, explotación de la tierra, todo tipo de explotaciones, porque para abaratar costes. Al final cuando el alimento se convierte en una mercancía pues termina pasando eso, ¿no? Elikadura negozio izugarria bilakatu da. Eta kontraesana badirudi ere, munduan goseak daudenen artean 3 pertsonatik 2 nekazariak dira, eta horietariko 70% emakumezkoa da. Elikaduran diharduten multinazional handiak garapen bidean dauden herrialdeetan milaka hektareaz jabetzen ari dira. Eta lur horietatik bertakoak diren komunitateak botatzen dituzte, eta pobreziarantz kondenatu. Bitartean, esportaziora bakarrik bideratuta dagoen eredu industrial, intentsibo eta berezitua inposatzen dute. Gosea dagoen lurraldeetan ekoizten da, eta lurralde oparoetan saldu. Beste alde batetik, nekazaritza industriala da lurraren beroketaren eragile nagusienetarikoa. Mundu osoan barrena era ez jasangarrian elikagaiak garraiatzegatik, ekoizpenerako bide industrialak inposatzegatik eta monolaborantzarekin bioaniztasuna suntsitzegatik. Bestela esan da, lehen nekazaritza energia sortzaile zen, eta orain energia kontsumitzaile da. Elikadura eta ingurugirua diraz munduko arazo handizenak. Bai klima aldaketa eta bai elikaduran krisizen. Azkanien da elikadura politikan frakasua. Estamos produciendo el 150% del alimento que necesitamos y tenemos más gente hambrienta que nunca, ¿no? Entonces es un problema de voluntad política, no es un problema de otras cosas, ¿no? Gaur egunean elikagaia datoz mundu guztitik. Ez dago fronterarik horretarako. Eta bidaiak eta dana kostuak kontuan eukitza, alanda guztien merke dago supermerkatuetan. Orduan, pentsako belitzateke ekoizten duenak zer irabazten duen, ezta? Zenonok hor irabazia badaukor, baina seguramente bazar txarrak ez. Hori da gure problema. La parte consumidora hemos desconectado totalmente de cómo se producen los alimentos, dejando que sea un poco la industria alimentaria la que tome todas las decisiones, ¿no? Y esto ha hecho que nunca sepamos qué tipo de alimentación ni cómo se está produciendo, si es perjudicial para el medio ambiente, si es perjudicial para nuestra salud y mucho menos tener en cuenta derechos laborales y situaciones o vidas de aquellas personas que las están produciendo. Kontsumitzailea jakin behar du zer erosten duen, zer ari den jaten edo edaten, nondik datorren, zergaitik daukan prezio hori, eta harremanak izan azkenean, ekoizle eta kontsumitzailearen artean. Euskal Herriko egoera ez da bestelakoa. Kontsumitzen dugun elikagaien 4% baino ez dugu ekoizten. Esne ustiategien 40% eta nekazaritzarako egokiak diren lurren 100 handi bat desagertu eginda azken 20 urteetan. Gero eta urrunago joan behar gara arrantza egitera, gure kostaldeak bizi duen gain arrantza delata. Gure gizartean, elikagaiek 4.000 kilometro egiten dituzte bataz beste gure etxeetara heldu aurretik. Jarduera honean zergatiak eta nori egiten dion mesede kontuan hartu behar dugu.
Azkenengo 3 hamarkadetan eta berezik azkenengo biletan Euskal Herrien izugarrizko intensifikazio prozesu bat eruen da. Horre bedorrek eragin dauena da askoz ere baserritar gutxiago ukitzea orain 20 urte baino, ez? Eta orain 25 urte esate oskuena zen, gitxiago geldituko gara, baina askoz hobeto biziko gara. Gehiago produziko dugu eta gure renta gorantza joango dira, ez? Eta hori zen da benetan egondan guzurrik nagusizena, ez? Euskal Herrian ez gara izango eguneko 3 baserritarrek. Eta bizar egunean bihar badau Euskal Herri bat, bihar dugu baserritarrak. Ze azkanien guk ez bakarrik elikadura koizpen dugu, baina bebai ingurugirua, kulturala, identifikazioa, eta galtzen bada hori kultura, argi dago Euskal Herriko etorkizuna be aldeula ipini dudan. El sector lácteo es el relato de un error continuo en el que la derecha vasca pone por delante de todo a la industria. Y claro, esta industria nunca ha pagado los precios que correspondían al precio de la leche y el mensaje continuo que llega a la gente es tenéis que aumentar la producción, tenéis que aumentar continuamente y así se ha producido un proceso de intensificación. El problema es que el 40% de las explotaciones han desaparecido y de un 90% de las que quedan no tienen relevo. Luego es un reconocimiento implícito de un fracaso de un modelo que los jóvenes no van a asumir. El ver que compañeros estaban cerrando explotaciones, baserris que han estado siglos y siglos entre nosotros y cerrarlos, y eso te... dolor de tripas, pero dolor de tripas. Y la verdad es que la satisfacción que tenemos ahora de estar en el mercado y estar bien posicionados en el mercado, recuerdas también a esa gente que ha quedado ahí. Elikadura eredu honek ez dio soilik ekoizleari eragiten, gizarte guztiari baizik. Itsaso eta lurretik oso aldendurik dagoen elikadura eredu bat ezarri da. Agrotoxiko eta petroleoan oinarrituta, ekoizten duten pertsonen duintasuna kontuan izan gabe, edota herriei elikatzeko nahi duten eredua aukeratzen utzi gabe. Erabaki hauek, elikagai banatzaile handi ekartzen dituzte, ez produktuak ekoizten eta kontsumitzen ditugun pertsonok. En el caso de mi tío, no pudo llevar más adelante el hecho de vivir del campo porque con muy poca tierra no eras capaz de competir o de generar un rendimiento suficiente como para vivir dignamente del campo. Ikusio azkenengo urtietan, zelan bultzatu diezan superfizia handixek eta bar, eta horrezke neurri handi baten marginatu egin gaitu. Nahitxe, irudi aldetik eta superfizia handixepe, bai, bertako produktuek saltze itxuez eta bertako produzioe eurepe interes bat agertzeko bertako produktorien babesle moruen, gero realidadie da eurek jartzitu esan baldintzak, diezela oso gogorrak, gure moruko produktore txikizendako eta bar, ez. Iparraldearen egoera laborantzari buruz, beste asko lekutan bezala, badira bi indar joko badira. Bat bada indar bat gehienik agroindustria, bankoak eta ere nekazal politikek bultzatzen duten indar bat. Eta indar hori da laborantzaren intensifikazioa, industrializazioa, eta bada beste polo bat, oraindik hemen iparraldean gehiengoa daukana, da polo bat laborantza iraunkorrari buruz, kalitatea, autonomia, ekonomia, bilatzen duena ez kantitate industrialak, baina bilatzen duena balio gehigarria, biziarazteko lurraldea eta biziarazteko laboraria. Garantizar una alimentación
digamos, de mínima calidad, bueno, de calidad, que es la que tenemos que tener para una ciudad, no es algo tan complicado y desde luego no necesita ningún caso de importaciones desde lugares remotos ni de aviones y barcos trayendo mercancías. Es una cuestión de organización y es una cuestión sobre todo de actitud, ¿no? Está claro que los poderes públicos y privados están conchavados en que la agricultura no prospere, en que la vía campesina sea una vía muerta en Europa, por lo menos en Europa y en el mundo. Transformarnos de agricultores o de campesinas, transformarnos en obreros del campo, ¿no? Obreros de multinacionales del campo. Está claro que hay un montón de gente que no está dispuesta a aceptarlo. Y por otro lado, yo espero, es mi esperanza, hay un montón de gente que aún no sabe qué es agricultura y campesina y que lo va a empezar a descubrir estos años, ¿no? O sea, va a empezar a lanzarse a la aventura de ponerse a producir lo que necesita para vivir. Egoera hau ikusirik, 1983 urtean, Via Campesina sortu zen. Via Campesina mundu osoko 80 herrialdetako 200 milioi familia nekazari, arrantzale eta artzai biltzen dituen mugimendua da. Nekazariak, lurrigabeko herriak eta talde indigenak ere biltzen dira bertan. Via Campesinak, ingurugiro eta gizarte justizian oinarriturik, lurrari lotutako nekazaritza jasangarria defendatzen du. Baita herriak elikatzeko beharrezko duena ekoizteko eta kontsumitzeko eskubidea izatea ere. Via Campesina hasi zen oin 20 urte. Oinik bideu geure asanblada eta izan da gauza itzala, ez? Baina oin bada 20 urte, esan ion baserritar txikinen abotzik. Esan ion antolakuntzarik. Itxeben berba geure izenian ONG-ek edo beste instituzioak. Entonces nos juntamos y vemos que tenemos los mismos problemas a nivel mundial, en el norte y en el sur. Hemos roto esas diferencias entre el campesino del norte y el campesino del sur. Hemos roto esas diferencias entre las mujeres del norte y las mujeres del sur. Y lo que hacemos es ver qué dificultades tenemos a nivel mundial y qué estrategias o qué planes de acción vamos a poner para saltar esas dificultades y hacer frente a esas dificultades. Y luego sobre la mesa cómo construimos nuestra alternativa a ese modelo neoliberal, ¿no? Que es la soberanía alimentaria. Es decir, desde nuestros pueblos y de nuestros barrios, cómo empezamos a construir desde Mozambique hasta Quito en Ecuador o hasta en Euskal Herria, cómo construimos la soberanía alimentaria. Y los ejes de trabajo son muy parecidos en todo el mundo. Ardatz hauek, elikadura burujabetzaren barruan biltzea proposatu zuen Via Campesinak 1986 urtean. Ideia gorpuzten joan da, eta gaur egun, artzain, arrantzale, unibertsitate, kontsumitzaile eta landainguruko zein hiriko hainbat sektorek hartzen dute parte bertan besteak beste. Euskaraz ondo definitzen da gainera, ez? Elikadura burujabetza, osea, burujabe izatea. Hau da, herri batek bere kabuz elikagai zanuak lortzeko kapaza izatea, ez? Nitzako elikadura burujabetza da herriko lurrek emondakoa jateko aukeri ukitzie. Netzako burujabetzan kontzeptua elikadurara iritsi baino lehenago hasi behar da gure burutikan. Eta hor dago gaitasuna. Hor dago eta konbustibleik garrantzitsuna, dirua baino garrantzitsuagoa. Hau da, autoestima eta proiektuak hortik datoz, eta ideak hortik datoz, eta elkarlanak. Elikadura burujabetza jadanik etxaldean berean, niretzat da, jaten dutan ahaldutan guzia ni haurek ekoiztea. Lo que de fondo hay en todo esto es la soberanía alimentaria, ¿no? Ser soberanos, no ser esclavos de un sistema, ¿no? sino poder, por nuestra cuenta, poder pues saciar nuestras necesidades, ¿no? La soberanía alimentaria lo que dice es que podemos elegir cómo producir y cómo consumir nuestros alimentos, ¿no? Y creemos que de una manera sostenible, no únicamente para el medio ambiente, sino también de una manera social y con una dignidad para las personas que producen y también con un precio justo para quien las consume, ¿no? Pentsatzen dugu posible dela, laborantza bat, laborari hainitz biziaraziko duena, errespetatuz lurra eta errespetatuz kontsumitzailea. Hortarako egiten dugu lana, formakuntza, lan teknikoa eta lan politiko bat ere.
teorizazioan nik uste aurreratu dugula, ez? Eta esaldi baten esateko da, salmenta zuzena eta transformazioa eta produzio lokala uneko unean da elikadura burujabetza, baina ez da burujabetzen uneko una. Hau da, momentu honetan ere, behar ditugu transformatzeko industriak eta beste erabateko bitarteko batzuk konsumitzailean heltzeko eta elikadura burujabetzaren estrategiaren barruan sartu behar ditugu, ez? Nekazaritza kulturak elikagaiak modu jasangarri batean ekoiztea du helburu, eta horretarako landaeremuetako gizarte eredua mantentzea, berdintasunean oinarritutako parte hartzea bultzatzea eta aniztasuna errespetatzea du ardatz. Agroekologia lurralde eta ingurune bati dago lotuta, pertsonak eta amalurra esplotatzen ez direneko lurralde eta ingurune bati. Eredua aldatu beharra dago. Argi geratu baita, neurri gabeko hazkunde hau ez dela jasangarria eta krisi energetiko, sozial, ekonomiko eta klimatikoaren erruduna dela. El modelo agroecológico pone en el centro y en el punto de mira las relaciones que se establecen entre las personas, las relaciones que se establecen entre la gente productora de alimentos y la gente consumidora, las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres y la relación que se establece con la naturaleza, ¿no? Y con los animales. O sea, estamos intentando poner en marcha un proceso en la situación en la que estamos cada uno y cada uno de nosotros en nuestras fincas, de ver un poco cómo intentar avanzar hacia un modelo mucho más sostenible, mucho más autónomo, mucho más relacionado con el entorno, con el medio social, con nuestros pueblos. O sea, la agroecología no es un objetivo, o sea, no es tengo un sello o una marca de calidad y me quedo ahí, ¿no? O sea, es un proceso en el que siempre tenemos algo que avanzar. Es que ekologikoa ematen du pamba, sigilua jarrita eta ja marka bat dela, eta ja gu ezagutzen gaituna badaki zer egiten dugun. Guk ez dugu behar sigilurik, badakite zertan ari garen. Ordan nik uste dut hori dela garrantzitsua. Jendeak konturatzia edo ikustea zer egiten duzun eta dena izan beharko litzake ekologikoa. Eta arrarua izan beharko litzake bestea. Gaztientzako gaur egunean eredu agroekologikoa da ia urten bide bakarra dagoena. Segaitzik, ze da lan digno bat, duina, ganera da eredu oso soziala, eta sustengarri, eta logikua, eta ganera da eredu autonomo bat. Lo que vas notando es que te haces libre porque ya empiezas a cultivar las variedades que quieres, empiezas a meter rotaciones de un montón de cosas diferentes. Tiene su parte compleja, pero claro, personalmente es un avance muy grande, ¿no? Nik ikusten duten behar guztiz dana nire animalizek jaten dabe, kanpotik ez dute forrajerik erosten, eta bueno, gehien bat hori da, inguruko baliabideak dego guzenez, apurete horregaz tiretzen. Betidarenik pixka bat ezberdinak izan gira, zeren ez bait gira sekulan sartu laborantza mundu tradizionala bilakara ziduten hortan, justuki egon gira lehengo tradizionetan beti. Eta beti pentsatu dut hori zela etorkizuna, eta egunero ohartzen gira horrek duela, hortan dela etorkizuna justuki, eta gero eta gehiago jende bagirela hortan sinesten dugunak. Guk ez dugu lertzen nekazaritza ekologikoan ez bada. Guk kontan sinisten dugu eta iruditze jaku olako proiektu askokin benetan elikatu aldala inguruko jende pilo bat. Ez da ekologikoa, gu egiten dugu nekazaritza logikoa. Hau da, gu ez dotzegu inongo mierdarik botaten, segu janin berbadu, nola botako dotzegu mierda bat tomate honeri, gero tomate hori jango bodondik. Ni egitu dutena da nekazaritza logikoa, eta horregaz guztiz zadoz nau, banakabun agroekologikoa da logikoena.
con los bienes naturales lo que está pasando, sobre todo con el agua, con las semillas y con la tierra, y sobre todo también con el tema de los conocimientos últimamente, que cada vez se están privatizando más, se están quedando en muy pocas manos y sobre todo que hay un negocio en torno a eso, o sea, se están privatizando para generar un negocio. 2007 urtetik ona, batez beste 10 milioi hektarea konpainia transnazional handien esku geratu izan dira urtero. Munduko biztanleriaren 6%, lurraren 75% jabe da. Oso eskasak dira ekoizle txikien lurrak, eta horien 1% baino ez dago emakumeen esku. Naiz eta hauek diren, emakume nekazariak munduko elikagaien 70% ekoizten dutenak. El primer gran obstáculo que hay en este país es el acceso a la tierra. O sea, competimos con las grandes infraestructuras, competimos con los trenes, con las carreteras, con los pabellones y bueno, o sea, es muy complicado porque el precio de una tierra se mide en función de lo que puede llegar a ser y no de lo que es. Bizkaian lurraren egoera oso txarra da, azkenean lur emankorrenak edo erabili dira etxe bizitzarako, hemen lur gitzi daude, gutxi batzuen eskuetan, eta bain ikuste dut orain gazte asko lurra landu nahi duten, eta bai aprobetzatzen nahi dira apur bat alokairuekin, eta alokairu oso altuak ipintzen. Erabiltzen ez diren lurrak berreskuratzea da gaur egun izpide kolektibo askotan, bai eta erakunde batzuetan ere, elikagaiak modu jasangarrian ekoizteko eta zerbitzu sozial bat emateko. Lurran jabetza publikoa sustatu beharko genuke, lurra erosten hasi beharko genuke, eta ez erosten bakarrik espropiatzen hasi beharko genuke. Hau da, lurra publifikatu egin behar da. Lotxagarria da lurren jabego pribatua daukan indarra, eta gero lurroiek ez erabiltzia, abandonatzia. Lurzaindiaren helburua da lehenik lurra kolektiboki erostea, eta kolektiboki erosiz behin eta betikoz spekulazio merkatutik kendua da. Lurzaindiak proposatzen du lurrak erabiltzea, alokamendu bat pagatuz, baina laborariak ez du erosteko beharrik. Goaia berriro lurrak erosten, eta guren lurren erosketak batez ere 3 helburu ditu. Batetikan ondaria, hau da, berezko biodibertsitate handieneko eta gure gune honetarako egokiena den erako basoak sortzeko aukera. Horrek emango digu gaitasun pedagogikoa eta kalitate goreneko basoak izatea hemendikan urte batzutara. Bigarrenetikan gure hartzainei herri lurrak eskaini larretarako. Eta hirugarrenik biomasa. Guk ikusten dugu Euskal Herri Atlantiarra zerbait izan dan garaian gure basuak erabili ditugula batez ere energia sortzeko, ezta? Jenteak hemen ikusten dago lurra, berdin, dirua. Lurra, dirua, eta orduan ezin da hori burutik endu dirua dala, ez? Lurra, dirua, ez? Lurra da baliabide bat, eta baliabide bat ganera eskaini dozguna naturak berak, ez? Ama lurrak berak. Balore horrek bereskuratu inber duguz, benetan espekulazio eta jentearen kontzeptu hori aldatzeko, ez? Eta bitartean gu, borrokatu beharko dugu lurrak berreskuratzeko, lurrak eta mendiak, eta basoak, eta horrek guztiak, ez? Gaztetxeek azaz egintzenean, hasieran herrientzako gaztetxeak okupatzea zen, baina nola zauzi okupatzen ez dakit noren Maria Doloresen etxea. Ezin zan hori egin, ez? Baina, gaur egun lortu dire gaztetxeak sozializatzea, beste modu baten ikustea, bebai, sozialki, eta igual lurrak okupatzeagaz, bebai, denbora galtzen gabiz, porque lehela oazten bagara, lehela lortuko dugu sozializatzea, eta jenteak ikustea benetan beharra handi bat dauela, ez? Eta ganera lur horren okupatzeak ekarriko dauela onura eurentzako, ez da bakarrik, ez? Akabuen lur horrek okupatzea, ziren Maria Doloresen lurrak, baina Maria Doloresek ez dauz erabili azken 50 urtetan, eta gu proiektu baterako erabili zen duguz, zure onurarentzako izango direnak, ez? Fuimos dando vueltas durante un año, 2011, por todas las áreas del Ayuntamiento de Bilbao. Y cuando acabamos en el último, nos dijeron, vete a hablar con los de obras y servicios,
que fueron los primeros con los que empezamos. Entonces, pues dimos ya toda la vuelta a todo el ayuntamiento y dijimos, bueno, pues está claro, todo el mundo está de acuerdo en el ayuntamiento, a todo el mundo le parece bien, lo único que como no es prioritario económicamente y nosotros pensamos que este proyecto es autogestionario y no necesita dinero, pues entonces dijimos, pues vamos a elegir un terreno, el que más nos guste. Y empezamos pues dando una vuelta por Monte Abril, por Archanda, y al bajar por aquí, pues vimos este terreno y nos quedamos enamorados de ello. Y llevamos ya desde el 2012, pues aquí cultivando no solo las plantas y las hortalizas y todo lo que hay, sino también pues, valores humanos y relaciones con el barrio y con la gente. Lurrek bezala, haziek ere tarte berezi badute elikadura burujabetzaren aldeko borrokan. Ale txiki hauek dira etorkizunaren oinarria. Haziak, belaunaldiz belaunaldi gorde izan dira, eta emakumezkoa izan da lan honen arduradun nagusia. Mendeetan zehar, nekazariek bildutako jakituria, ikuspegia eta jarduera biltzen dute bere baitan. Eta horrela eraiki da gaur egun eskuartean duguna. En la red de semillas se considera que la semilla es el principio real de la soberanía alimentaria. Kontrolaten daubena hazia, kontrolaten dau elikadura. Kontrolaten dau etxaropen osua. Zergaitzik, bizia urteten dau hazitik. El 67% de las semillas que se emplean actualmente está en manos de 10 empresas únicamente. Entonces son plantas que tienen muy poca información genética y son menos resistentes a plagas y enfermedades. Pero eso a ellos les compensa, a la industria le compensa hacer plantas dependientes, porque es esa misma industria que te está vendiendo la semilla, te está vendiendo el tratamiento. Lo único que hacen es enriquecerse. Azkenean Monsanto eta holako multinazionalak egin diala jabe, hazien etxe txikitxo askona, eta dana patentatzen dijuaz, orduan gaur egun beti erabili dozun hazi bat erabiltzeagatikan, zeo zer ilegala itxen zabiz, eta hori pasada bat iruditze jata. Se ha perdido el 80% de las variedades de verduras que se consumían hace 60 o 70 años y cada vez se van perdiendo más. Vas a los viveros y tienen 2, 3, 4 variedades, cuando antes había en cada pueblo una variedad diferente o 2 o 3 variedades diferentes. Oso zaila da haziak lortzea eta oso garestia gainera. Orduan, nik uste dut hemen funtsezkoa izan behar da bakoitzak bere haziak gordetzea eta baserritxarren arteko elkartrukaketak, ez? Las ferias que se organizan es un buen lugar para empoderar el uso de las semillas de variedades tradicionales, porque la demanda que hay de semilla de variedades antiguas hace que igual ancianos que no están diciendo nada, que nunca han entregado una semilla, que pasan por allí, al ver que la gente quiere esa semilla, puede que se acerque a nosotros y nos diga, oye, que yo tengo unas semillas guardadas, que ya cultivaba mi abuelo. Entonces, es una forma de hacer visible, de que se valoren esas variedades. Kapitalismoak jakintza ere privatizatu egin nahi du, eta jakintza pribatua dela sinestarazten saiatu da. Modu horretan, nekazariak elkarren aurka jarri eta gero eta txiroago egin ditu. Bestalde, nekazarien mugimenduak jakintzaren elkar trukaketa librea proposatzen du, jakintza ez delako inoren jabetza pribatua. Horrela, ez bestela, iritsiko gara gizarte justu eta berdinago bat eraikitzera.
sea, al principio cuando hacíamos los cursos y veíamos que ellos se juntaban y para la compra de la planta y para ir a trabajar a mi casa, ¿y por qué no plantamos a medias esto? Entonces ahí es cuando empezamos a cambiar los valores. Y cuando la gente ve que todo lo que sabemos lo contamos, no se lo cree, porque dice que en otros sectores es imposible que alguien sepa mucho y te lo cuente así, sin más, sin cobrarte. Nosotros todo lo que sabemos lo vamos a dar desde el primer día, porque pensamos que los bienes son comunes, la tierra, el agua, las semillas y los conocimientos, y a disposición de todo el mundo, porque esperamos que esos jóvenes, cuando sean un poco más mayores, también hagan lo mismo. Nik uste dut, baserrizetan eta etxietan informazio mordoa dauala, ahoz-aho transmititzu dana, generazioz generazio, eta guzti hau oso garrantzitsua da. Zelan gorde ez dakiz zerren azixa, hori dana liburuetan begiratu laike, baina hobeto bertakoari galdetzia, ez? Hobeto etxeko Andriari edo baserritxarrari galdetzia. Naiz eta era txikerrean egin, horretan gaude, ez? Biltzen ari gara, emakume batzuk eta bai harreman horiek ez usten beharrezkoa dugu gutzako bai, ez? Haurek indaurien guztia guk berreskuratzeko, asko eta asko aiztuta daukagu. Todo ese trabajo y esos saberes, ¿no?, que ellas han conservado durante muchas generaciones, tanto en el tema de, al final ellas hacían la huerta de cerca de casa, seleccionaban las semillas, conservaban esas semillas, los saberes en torno a los cuidados, la salud, ¿no? Todo ese es un trabajo que ellas han ido haciendo y son saberes que se han ido perdiendo también con el tiempo, ¿no? Antxinean baserri bakoitzean ereiten zen garia etzerako, ogia egiteko, eta hori dana ikusten genuen galduta zegoen, eta horrekin batera errotariak, errotak eta lanbide guztia. Orduan nahi genuen hori apur bat berreskuratu. Laborantza iraunkorra aipatzen dugularik, hitz hori, bada ere hor, belaunaldiz belaunaldi izan nahi duen iraunkortasuna. Ez da bakarrik elemento edo konzepto tekniko bat, da ere denboran iraunkorra izaitea. Hasi ginen bai elkartzen, agora asanbladak egiten, gure arazoak eta gure egoerak ezagutzen, eta gaur egun hilabetero biltzen gara, eta hor gaude prozesu baten ere konpartitzeko gure lokalak, azte kolektibizatzen gure eiteko erak, eta hori hasi barri dago, baina uste dut etorkizunean emango dituela bere frutuak, ez? Euskal Herrian gazte asko auzolana berreskuratzen ari dira, ezagutza taldean lantzeko gure modu tradizionala. Bueno, hau justo bankala agroasambladaren auzolan batean, nola guk egin gendun hori kursioa, beste guztieri guk ikasitakoa erakusteko, auzolan baten goizean egin genduen kortak eta garbitu, zagarrak bildu, eta gero arrastiko tartean egin genduna da, guztion artean hau egin, holan ja guztiok ikusten gendun eta gure zuenak be ikasten zuen eta gure dauenak beren lekuan egiteko, ez? Pertsonen arteko hurbiltasuna, partaidetza eta kolektibitatea ardatz dituen merkatu bat proposatzen dugu. Eta horretarako, bestelako landa eta hiri eredu bat sortu beharko da, eta ohiko salerosketa alde batera utzi. En el sector es clave la gente que entiende que esto es un proyecto alternativo, sabes que no es vender un producto, sino que al final es buscar una alianza con un consumidor, y esa alianza tiene que ser a largo plazo, tiene que haber transparencia, tiene que haber confianza, tiene que haber ética. Con el proyecto de creación de un sistema alimentario local, ¿no?, como paso para la construcción de la soberanía alimentaria, pues se están recuperando un poco las relaciones entre productores y consumidores, se están recuperando producciones que antes no se hacían, prácticas que se habían quedado de lado, explotaciones que a lo mejor carecían de futuro hoy por hoy, pues van a seguir un poco en el sector. Yo creo que la idea de la cooperativa mixta es retomar y reconstruir una nueva relación que acerque a las personas productoras
y a las personas consumidoras y sean responsables, corresponsables de cómo producimos los alimentos, ¿no? En un territorio fijo y con una propuesta política y colectiva que todos y todas le estamos dando seguimiento. Por otro lado, también pues el tema de la soberanía alimentaria parece que es un tema de las agricultoras y los agricultores, y para nada es así. De hecho, es un tema que a las consumidoras pues, nos concierne tanto o más que a los propios productores. Elikagaien inguruan harremanak sortzeko bideak berreskuratzen ditugu nekazariok. Gure baserrietan mendeetan zehar egin izan ohi den salmenta zuzena alegia. Kontsumitzaile eta ekoizle sarean produktu osasungarriak, sasoikoak eta bertokoak elkartrukatzen ditugu. Eta horretaz gain, elkar ezagutzea sustatzen da. Baserritarrari laguntzen zaio bere bizitza proiektuan. Landamundua ezagutu dadin helburu hartzen da eta harreman horizontalei ematen zaie garrantzia. Nekazare da ekimen bat salmenta zuzena itzeko, baina era pizkat ezberdinean, ez? Guk itzen dugu hotzarak, baina ez dugu egiten pedidora. Hau da, jentiak onarte, nekazarera sartu orduko, pentsatzen dugu zer nahi daben jan, eta juten da konprak egiten, ez da? Guga sartzen danean, egoten dia zain, ia zer etorriko da notzaran, eta horren inguruan antolatzen dabe hastia. Al final Nekazare recupera, no está inventando nada nuevo, recupera una forma de hacer, ¿no? Es esa venta directa, eso que se ha hecho tradicionalmente en los baserris. Y en un inicio, más de la mitad, mucho más de la mitad de la gente que entraba y que estaba interesada eran mujeres. O sea, porque eran las que veían más claro, a lo mejor, este modelo, las que iban más acorde a su filosofía y a lo que habían hecho, ¿no? Más pequeño y más de manera directa, que es un poco lo que se ha hecho más tradicionalmente. Erabaki dugu salmenta zuzena egitea, azkenean edo aberazten diren bitartekaririk ez dugu nahi, gu produzitu eta gu zuzenean salduko dugu. Eta alde batetik kontsumo taldetan, ja eratuta dauzen kontsumo talde batzutan sartzen dugu pasta eta soketan. Eta gero bestaldetik egiten ditugu, hasi gara ointze bertan, 15 hotzara egiten, gure inguruko jendearentzako. Gero salmenta zuzenagaz konpromiso bat lortuten dozu, orduan esandako moduen ez die bezeroak bazkideak dira, ameko proiektuan edo lurren bazkide direz, ez dire soilik bezero batzuk esango dutzuena, ez ni gure letzu gau eta beste hori ez horreke barakil batzu dekoz, edo ez, orduan konpromiso horrek asko lagunduten dozku guri, ez da bakarrik etorten generoangatik, proiektuagatik etorten dalako, eta guri bebe kubri duten dozku, edo ziurtatzen dozku, hilabetean hainbat genero aterako dozula. Gu apoiatzen gara, gu baserri moduan, gure zutabia da Deustoko familia horrek edo gauzenak, ez da? Horra apoiatzen gara gu. Eta eurak apoiatzen dira gugan, elikagaiak lortzeko, elikagai sanuak eta temporadakoa lortzeko. Berak ekoizten du, guk kontsumitzen dugu, baina ez da harreman komertzial bat. Guk badakigu, ez dakit, badoa hori baino haratago, ez da merkatura joatea bezala, eta nahi dut hau, tomatea hau, eta letxuga hau, eta listo, eta ez dakizu zergatik nondik datozen, edo truk ordaintzen diozu, eta listo, ez. Gizarteko sektore importante bat, eta behar bada betita importanteagoa, galdezketatzen du laborantza, galdezketatzen du bere elikadura, eta gure aukera, eta gure arma numeitik eganezake da gure ekoizteko maneraren inguruan egiten dugun transparentzia. Guk nahi ditugu gauzak ireki, gure baserriak ireki, eta erakutsi. Bertoko merkatu eta azokak ekoizleentzako oinarrizko topaleku dira. Leku ezin hobeak dira albisten berri izateko, esperientzien inguruan hitz egiteko, haziak elkartrukatzeko, kontsumitzailearekin harremanetan egoteko eta aldarrikapenetarako.
Azoka berreskuratzea eta gertutasun hori berreskuratzeko oso importantea da kalean egotea, jendeari azaltzea aurrez aurre eta gu izatea proiektua azaltzen duguna. Ez dugu bakarrik saltzen gazta edo esnekiak. Proiektu bat azaltzen dugu, gerturatzen dugu eta horretarako kalean egotea aurrez aurre eta aurpegira begira egin behar da. Ez dago beste modurik. Hasieratik salmenta zuzena garrantzitsua izan da guretzat. Eta gehiago iguela hasiera baten, izen zan modu bat gure produktu ezautzera emoteko era zuzenien, harreman zuzena genduken bezeruekin eta saltzen geuntzen zein zan gure produktu gure proiektu zer produktu genduke, zer lan hitz gendun produktu eta barrez. Cuando se empezó con el trabajo de dinamización de la producción ecológica y ya se empezó a trabajar con los baserritarras que acudían normalmente a mercados y a ferias, pues enseguida salió la idea de recuperar ese espacio de la plaza como espacio para los baserritarras. Oin hasinaz, hasta egitu entala 20 urte zelan egon ziren. Baina, inbertan apurrete triste dauz. Triste dauz, jente gaztie ez talako jueten, eta, gazte gehiago joeten bada saltzen, eta horregaz batera, ia gazte gehiago joeten bada erosten. Gaztie konturatzie, hemengo elikadurie, zuzenien saltzen dana, askoz osasuntsuagoa dela, gure lurra bizitik mantentzeko eta basaria bizitik mantentzeko beharrezkoa dela, azokak bai bizitik egotie, eta erronka importantiena nik uste dela hori, gaztiek hurbiltzea azoketara. Nik uste dut orain merkatuan elkartzen girela, delako kontsumitzaile, beste zerbait sekatzen duen kontsumitzailea, eta gu beste nolazpeiko laborantza ikusten dugun laborariak. Lehen ekartzen da dana saltzen, bai frutie, berdurie, tomate dana. Inoz ekarri netratorien 18 agatu mate, da dana saldut ez da joan. Da gu ekarri bat da sobre atzen zera beraz. Supermerkauek, eroskete, elkorek eta horreti amendaroena patatia. Baina zer dan Gernikaren txako azokie, iguale saltzeko puntua baino gehiago da, ezta? Berton batzen da, hemen aztien pase dana konten bat abestieri, ezta denda bat izango esana da, bizize bertokoa da Gernikeko lati du, ezta? Guetzeko, osasune. Mitxoan mintie, eusean mintie, gentiaz berbain, ukusi, urtietan ukusi iztuzenak ukusi, antxe dauz hartun da, ez dakit, hemen ekin dugu despeje buruen. Medizine bat izitilez. Ekoizteko, banatzeko eta kontsumitzeko ereduaren ardura, ez da soilik baserritarrena, gizarte osoarena baizik. Hala uste dugu elikadura burujabetzaren alde lanean dihardugunok. Mundua aldatzeko lanabes boteretsua da elikadura. Gu guztiok urteko 365 egunetan egunean 3 aldiz egiten dugun aukera da. Elkarlanean, gizarteko esparru guztietan ezar dezakegu elikadura burujabetza. Jantoki publikoetan, lantegietan, administrazioan, ospitaletan, eskoletan eta elikagai bankuetan besteak beste. Lege bat egin zaban 2000 urtean, non aipatzen zen, eskola publiko guztien sukaldearen kudeak eta katerinen esku geldituko zala. Eta orduan gaur egun, gurasoak edo eskolak ezin da aukeratu ze eredu mota nahi deben beraien jangelarako, ez? Lo que vemos un poco es que en los centros sí que se está potenciando desde las agendas locales 21 todo el tema de creación de pequeños huertos, de sensibilizar a los niños y niñas en temas de consumo local, de producto local, pero luego la comida que les llega es comida de catering y elaborada con materias primas que vienen de fuera y muchas veces de dudosa calidad. Ekolapiko da programa bat, bertako nekazaritza ekologikoan ekoizten dian produktuekin eskoletan menu orekatuak eta osasuntsuak eskaintzeko programa bat. Hasi ginen 2008 urtean, Donostiko 3 aurreskoletan lanean, eta gaur egun 9 eskolatan banatzen dugu, dago Ekolapiko martxan, eta guztietara eramaten dira Gipuzkoan ekoiztutako barazkiak, esnekiak, eta ogia bebai kasu batzutan.
La escuela pública de Orduña es una escuela nueva, lo que es la infraestructura, el edificio es del año 95 y ya es una escuela que surge con comedor pero sin cocina. Entonces, poner en marcha un comedor escolar cuando no se parte ya pues, de la ausencia de la herramienta más importante que es la cocina, pues se ve como un poco imposible. Se empieza a dar un poquito vueltas al proyecto y nos encontramos con que el edificio de la residencia, que también es municipal y que está en marcha, la residencia de ancianos, tiene cocina y está en funcionamiento y prepara pues, los menús diarios para 50 ancianos que son los que están un poco en la residencia. Entonces se plantea la idea de por qué no ir un poquito más allá y en vez de montar una cocina para el comedor escolar, montar una cocina municipal en la que se elaboren los menús pues, para todos los centros públicos, pues la residencia, la escuela pública, el centro de día, la haurreskola y el servicio a domicilio. Gu gehienbat haurreskoletan nahi gara lanean, orduan esango dugu, bueno, pixkat gaiztotxo izatea da, ez? Baina eragileek ez dira asko enteratzen, bertako produktuakin edo produktu ekologikoakin lanian nahi diala. Baina bai lehen hezkuntzako zentrotan, umeak gero juten dira baserriak bisitatzera edo gia egitera, eta beraiek badakite ez, nun ekoizten dian beraien barazkiak edo jogurra nork egiten daben eta ogia nork egiten daben. Eta asko baloratzen dabez, egin izan dugu tailerra beraiek ogia egitera jutea jangelan jan aurretik, eta gero esaten dut umeak guk egindako ogia da, ez? Orduan beraiek beste balore bat ematen nahi dia janariari baita. Lana egiten ari dena bai hasiak berreskuratzen, harremana berreskuratzen, konpartitzen, elikadura burujabetza zer nahi duen esan beste gizarteagaz eta hori oso aberatsa da. Ez da normala babarrunak txindatekan ekartzia, ez da normala. Hemen nahiko ahalmen dau, lurra badau, olako proiektuak martxan jartzeko. Prozesu bezala bizi behar dugula, eta ez garela obsesionatu behar, esaten, Euskal Herriak ez du kondiziorik elikaduren 1% bertan produzitzeko. Ez igoa sola, guretzako importantena da, horrela hurbiltzen garen, edo ez garen hurbiltzen. Yo creo que hace falta mucha formación ideológica respecto a la dirección hacia la que quieres llevar tu vida, hacer reflexión y preguntarte cosas. Pues va a llegar un momento en que con quejarme y llorar no me vale, entonces voy a tener que hacer las cosas por mí mismo. Que hay un sector vivo que propone ideas y que más allá de llorar pues, por su situación, pues también tiene propuestas. Y es una alternativa real que estamos construyendo, y no solo en torno a la alimentación, en torno a la energía, en torno a las finanzas, en torno a la educación. Sumitzailea bera reklamatzen nahi dela, ja produktu osasuntsuak nahi dituala, ez? Globalizar la lucha, globalizar la esperanza. Borrukia da danona, eta borrukia enbideu danan tartian. Tienes una elección muy clara, o te pones a competir como un perro para conseguir los recursos más básicos, o te pones a cooperar con la gente que te rodea para conseguir recursos de además bastante más calidad. Estamos no solamente recuperando algunas cosas que habíamos perdido, sino construyendo otras nuevas posibilidades que todavía no nos podemos imaginar. Y que realmente somos un colectivo y que si nos apoyamos unos en otros podemos salir todos enriquecidos. Ikusi dugu utopia bat, gaude utopia horreri jarraika eta horti bizi gara. Eta hori oso jente gutxi dizaleke honean. Bakoitza badoa bere kabuz lan egiten ez gara inora ailegatuko. Helburua kolektiboa da. Eta irabaziko da kolektiboki irabazten bada. Oain jaiotzen haidian aurraidi aigea bere esku jartzen baliabideak. Bide horiek kapitalismoak markatu dizkiguna betidanik ez dutela balio. Eta bide berriak aurkitu behar ditugula. Eta hauek dira lurrakin lotutako bideak. Hauek dira bide berriak. Lurra gabon, basoak, loreak.
Lurrak poztu du jendea, lurra piztu du herriak, lurra eskertu izen izan otxirudi, ez dago aldatu ezingo den mundurik. Lurrak basoak loreak, erein ditzagun azirak, orain da errealitatea, lehen zena utopia, gero begira, sustraiak ikusten dira, loratzen da biltza, gure bide berria. Thank you.